سلام تماشاچیان شبکه اگروتک جی. با شما من یوسف عزیزов. موضوع صحبت امروزه ما باز هم درباره تاموژنی سایوز، فایده یا ضرر برای تاجیکستان. چون که شما میدونید در نوار گذشته من درباره تعرفه‌های گمرکی محصولات مال‌های وارد شونده به تاجیکستان و مملکت‌های عضو اتحاد گمرک برای قیاس پیشنهاد کرده بودم. اگر کسی تماشا نکرده باشد تماشا کنید. مقصد از بررسی این موضوع در آن است که خیلی وقت است که روسیه تاجیکستان را تشویق به آن دارد که تاجیکستان نیز در قطار قرقیزستان، قزاقستان، ارمنیا، بلاروسیا و روسیه با این اتحاد که زیر نظارت مملکتی روسیه قرار دارد داخل شود. البته داخل شوی کشور ما با اتحاد یگانه گمرکی برتری و کمبودی‌های خود را دارد و با سپارش حکومت جمهوری یک کمیسیه با صلاحیت این برتری و کمبودی‌های این اتحاد را در مثال قرقیزستان که سطح اقتصادیات قریب برابر با کشور ما را دارد آموخته ایستاده است. از بس که این یک جایی شوی با این اتحاد با زندگی و کاری مردم تاثیر کلان میرساند، در همه جا مردم این مسئله را تا جای فهمیش خود در بین خود همه وقت محاکمه میکنند. یکی طرفدار یک جایی شوی، دیگر ضد این اقدام حرف میزنند. این است که من در آن نوار درباره بعضی از پهلوهای نازک این مسئله معلومات ها به شما پیشنهاد کردم و مقصد من هم از آن بود که فکر شما را نیز عاید این مسئله روز فهمم. اولا من میخواستم و نیت داشتم که از روی این کامنتاری شما یک نوار باز در این موضوع تیار کنم، ولی با شما این را نگفتم چون که میخواستم فکر اصلی شما را در این باره بفهمم. خیلی خرسندآور است که بسیاری از شما در پایان نوار فکرهای خود را نوشته اید. قریب همه کامنتاری‌ها باور کنید به این موضوع دخل داشتند. فقط یک کمبودی در آن بود که بسیاری از شما چنان با سوادانه و با درک همه طرفهای نازک این مسئله کامنتاری‌ها نوشتید، ولی در داخل سخنانتان حقارت‌ها دیده می شود. التماس نه تنها در کامنتاری‌های نوارهای من بلکه در همه کامنتاری‌ها کوشش کنید با عقلانه نویسید و نفری که این را میخواند باور کنید اگر به فکر شما ریزا هم نباشد ولی به شما رحمت میگوید. من بسیار میخواهم که از کامنتاری‌های شما در تیار کردن نوارها استفاده برم و اگر اهمیت داده باشید استفاده هم میبرم. من اهمیت دادم که نوارهای ما را بسیارتر شخصان با سواد و با عقل تماشا میکنند. اگر باور نکنید کامنتاری‌های دلخواه نوارهای دیگر را تماشا کنید و با کامنتاری‌های نوارهای ما قیاس کنید. اینک من از بین کامنتاری‌های شما یک چندش را انتخاب کرده با شما عاید این کامنتاری‌ها میخواهم صحبت کنم و ببینیم که مردم عاید این موضوع چه ها میگویند. و چنانچه تماشابین ما با نام ابو علی سینا می نویسد اینترسش هست فقط به روسیه. میخواهند باز از نو همه را تابع خود کنند. من در جمهوری بلاروس زندگی میکنم. بعد از داخل شدن به این اتحاد من یگان بهبودی را در جمهوری بلاروس ندیدم. برعکس جمهوری بلاروس باز بسیارتر از روسیه زویسید شد. یکی دیگر عبدالله سیفیف: اگر تاجیکستان تاموژنی سایوز درآید برای بچه‌های غریب تاجیکستان خیلی خوب میشود. از پاتنت سپاریدن مردم تلخکف شدند. در یک سال برای پاتنت یک نفر 80,000 روبل سوم می‌دهد. اگر همین سوم رایی کند تاجیکستان چقدر بهبودی می شود. آن کسانی که نمیخواهند تاموژنی سایوز این برادرها از عذاب بچه‌های غریب بخبر قریب زیاده 3 میلیون تاجیک در غریبی زندگی به سر میبرد. قریب 80% مردم تاجیک زندگیش از زمین روسیه. اگر می در آمدیم تاموژنی سایوز برای خلق کمتر هم باشد بهبودی میشد. و دیگری میرزا صمدی: برادر اگر ما درآییم با ازبکستان بعد 1 یا 2 سال با هم بهانه ما همین پول را میسپاریم. فکر نکنید که ما با تاموژنی درآییم کاری مهاجرا خوب میشود. نه، برای که ما در آمدیم 1 میلیون آدم اگر آید ممکن 500,000 راه میتیان تمام دیگرش به هر بهانه میگردونند. باور نکنید از ارمیان ها پرسین با من کار میکنند. 7 نفر هر سال آمدنی میشدند و یا را از 7 آدم همش می آمدند لیکن 3 تاش در قید میگرفتند 4 تاش را نه. این 4 نفر داکومنت کرده نمیتونستند. و چنانچه که می‌بینیم از سخنان این برادر در اینجا برمیآید که اگر ما با تاموژنی سایوز یعنی با اتحاد یگانه گمرک داخل شویم حکومت روسیه
дигар барои мамлакатҳое ки ба ин иттиҳод дохил шуданд квотаҳо, яъне ки миқдори муайяни муҳоҷиронро муайян мекунад ва ҳамин қадар қабул мекунад, дигарашро қабул намекунад. ва чуноне ки ин бародар менависад, ба фикри ин бародар агар мо дар давоми сол 1 миллион муҳоҷири мо ба Русия сафар кунад, аз ин Русия метавонад ки 300 ё 500 ҳазор квота муайян кунад ва дигарашро қабул накунад. бародари дигарамон бо номи Суҳроб Душанбе менависад: фоидаи таможни союз ба Тоҷикистон аввал ба муҳоҷирон хубӣ дорад, не ки баъд Путин аз тахт равад, боз дигар биёяд, монанди сер кидар накунанд, занг занану гӯянд гулияйте. нав Тоҷикистон каму беш майда қомат рост карда истодааст. ин бародар онро фикр мекунад ки гарчанде ки таможни союз ба муҳоҷирон хубӣ орад, вале мумкин аст ки Путин аз сари тахт равад ва сарвари дигари Русия ба сари қудрат биёяд ва мисли СССР ин давлатҳоро пароканда кунад. бародари дигарамон Самандар Муъминов менависад: миллион муҳоҷири Тоҷикистон дар Русия, як муҳоҷири тоҷик дар Русия ба ҳисоби миёна 70 000 рубл то 150 000 рубл сарф мекунад дар як сол. яъне ки ин бародари мо онро гуфтанӣ аст ки дар як сол барои тахт кардани ҳуҷҷатҳо як муҳоҷири тоҷик аз 70 то 150 000 рубли русӣ сарф мекунад. дӯсти дигарамон Хаём Исмоилов менависад: таможни союз ё кишварҳои муттеи Русия аз ҷиҳати иқтисодӣ, яъне ки ин бародари мо иттиҳоди гумрукиро бо номи кишварҳои муттеи Русия аз ҷиҳати иқтисодӣ номгузорӣ кардааст. бародари дигарамон Шералӣ Камолов дар комментарияи худ менависад ки ман гӯш нокарда фикри худамро мегӯям. агар тавлидот дар Тоҷикистон бисёр бошад, аз воридот метавонед дохил шавед, вагарна дохилшавӣ ба мо фоида надорад. ва боз дар комментарияи дигараш менависад: бо як чиз дигарро қайд бикунам, қадри истиқлолиятро донед, сабр кунед, дар ин таможни союз надароед, бигузор мо азоб кашем, аммо давлатамон бой шавад, оянда фарзандони мо азоб накашанд. яъне ки ин бародари мо фикри онро дорад ки агар дар Тоҷикистон тавлидот аз воридот зиёд бошад, дохил шудан мумкин ба мо фоида меорад. агар яъни воридот аз тавлидот зиёд бошад, дохилшавии мо ба зарари мо аст. ва инчунин қайд кардааст ки мо бояд қадри истиқлолияти ҷумҳурии худро бидонем. агарчанде ки мо азоб ҳам кашем, дар вақти ба ин иттифоқ даромадан мо истиқлолияти худро аз даст медиҳем. ва орзуи онро дорад ки давлатамон бой шавад, оянда фарзандон азоб накашанд. бародари дигар Ёсин Азизов ки бисёр ман мебинам дар комментариҳое ки дар дигар наворҳо мемонад, бисёр шахси босаводу боақл аст, дар комментарияи худ менависад: ман дорои душаҳрвандӣ мебошам. ҳамчун ҳуқуқшинос намехоҳам ки Тоҷикистон ба таможни союз дохил шавад. бигзор як чанд сол азоб мекашем, аммо худамон оҳиста оҳиста обод мекунем. плюс ва минуси таможни союз. минусҳо: якум, буҷети давлат паст мешавад. дуюм, истеҳсолоти ватанӣ паст ва шояд аз байн равад. сеюм, миёни соҳибкорони ватанӣ мешиканад. чорум, дар ҷумҳурии Тоҷикистон заводу фабрикаҳо сохта намешавад. панҷум, маошҳо ва нафақа оянда баланд намешавад. шашум, тайёрхӯр омӯхта мешавем. плюсҳояш: баъзе молҳо арзон мешавад, ба муҳоҷирон сабукӣ меорад. ва чуноне ки дидед, ин бародари мо бисёр хуб таҳлил кардааст, ҳам тарафҳои мусбат ва ҳам тарафҳои манфии ин масъаларо ба мо гуфта додааст. бародари дигар Ҳусайн Мирзоев: ассалом. мард як рӯз азоб мекашад, номард як ҳаёт азоб мекашад. барои ҳамин бигузор мо муҳоҷирон дар Русия азоб бикашем, аммо Тоҷикистон ба Евросоюз дохил нашавад. сағирае ки пияндарашро нигоҳ мекунад, ҳамин тавр мешавад Тоҷикистон. бародари дигарамон Ватандӯст Раҷабов менависад: бародарони муҳоҷир, мо бояд фикри 1 миллион муҳоҷирро накунем ки Тоҷикистон таможни дарояд. ҳоли мо хуб мешавад, патент намесупорем. не бародаро, фикри боқимондаи аҳолиро кунед. ин давлати рус патент нашуд, боз дигар придумат мекунад. иншоалло бародаро дар солҳои наздик қоматамон рост мешавад, худо хоҳад. бародари дигар Миша менависад: муҳоҷирони бечора 70 000 дар як сол ба буҷаи Россия мемонанд ва бояд бигӯям ки ин зарар ба миллати тоҷик аст. бародари дигарамон Муҳаммед Эгамов мегӯяд: мардум, ягон союз нашава, ҳар кас ғами худаша хӯра. кида мефора ки ҳамсоя дар хонаи шумо хуҷаинӣ куна. ё ки бародари дигар Баҳодир Мирзоахмедов: таможни союз кардан дар кор ҳамааш фиреб меган. савдо кардан дар кор,
таможни союз қатӣ. бародари дигарамон Шаҳром Саидов менависад: салом, ман политик не, аммо як нуқтаро баён мекунам, ки дар Русия қариб 2 миллион тоҷик кор мекунад. ҳама ин муҳоҷир дар як моҳ 4000 рубли патент платид мекунад. ҳама ин дар як сол 96000 рубл мешавад. агар мо ба таможни союз дохил шавем, ин сум ба фоидаи мо мешавад. бародари дигар Макс менависад: сабаби сол ба сол вазнин кардани аҳволи муҳоҷирони меҳнатӣ дар чист? гумон дорам, ки ин як воситаи маҷбур кардани дохилшавии давлати мо ба Евросоюз аст. дуввум, инҳо худ ошкор мегӯянд, ки патенти қимат ин роҳи пешгирии зиёдшавии миқдори муҳоҷирони меҳнатӣ аст. ва боз бародари дигар Кинг мегӯяд: я хочу, чтобы наша страна заходила в таможенный союз. Это будет легче обычным людям, бедным особенно, обычным людям. Аҳмад Аҳмадович бошад менависад: ба мо дар кор нест таможенный союз. Тоҷикистон чӣ қадар бо Русия кадом давлат наздик шавад, экономикаи худро гум мекунад ва сиёсату культураи худро. ҳаргиз мо намедароем ба ин таможенный союз. як хел одамо коммент навиштагиянд, ки дар кор нест. мегӯянд шумо дар ватан гаштен, фикри бародаро хоҳарои дар ғарибӣ ҳастанд, фикр кунед, дар азобанд, фикри хутона накунед. Аллоҳ нигаҳбонтон бошад бародаро хоҳаро. Абуали Сино бошад менависад: ҳой бародар, шумо фақат фикри имрӯзаатонро доред. ин муттаҳида бо русҳо дар оянда ягон фоида надорад. наход шумо боз ҳам ба доми русҳо афтодан мехоҳед. мо бояд кам кам аз русҳо дур шавем. 30 сол боз тоқат мекунем. биёед боз камтар тоқат кунем, то ки ба тамом аз русҳо озод шавем. барои дар Тоҷикистон ҷойҳои кор ташкил кардан қувваи барқ лозим аст. боварӣ дорам, ки агар мо нерӯгоҳи роғунро 100% ба кор дарорем, ҷойҳои корӣ кам кам пайдо шудан мегирад. ба ҳамаи тоҷикон сабру тоқат ва саломатию хушбахтӣ хоҳонам. бобоҷон Аҳмадов бошад менависад: ман иқтисодиётро на он қадар хуб мефаҳмам, аммо то ҷое ки ман фаҳмидам, агар дохил шавем, нархи маҳсулот дар бозор гарон мешавад, гуфта савол додааст. бародарони дигар шодиву хушвақт. шарт ва зарур пайвастшавӣ ба таможни союз. муҳоҷирои сарсахт азоб накашанд. як сол ба қариб 100% фоида барои як муҳоҷир. дилгир Тоҷикистон бояд таможни союз шавад. дар Тоҷикистон кор нестай. ҳама зану мард дар Русия камтар осонтар мешуд барои муҳоҷиро. мо мехоҳем осон шавад барои мо муҳоҷирон. патент 5000 шид, 30000 ойлик ҳичи нашидестай. тамошобини дигарамон Файзали Иброҳимов менависад: если присоединиться в Евросоюз, нам это хорошо. 1 миллион гражданин Таджикистан находится в России. Я за народу, хотя я гражданин России. Ва Абуали Сино мегӯяд: да чем же хорошо? Объясните нам, дуракам, а то мы тут не понимаем. Я что-то не заметил, что белорусам и казахам этот союз нравится. Вы ни черта не понимаете. Тут экономикой вообще не пахнет. Тут только политика. И то тухлая. чуноне ки дӯстон дидед дар ин комментариҳо, ки мо як қисми камионро гирифтем, дар ҳақиқат бисёре аз дӯстони мо зидди дохилшавии кишвари мо ба ин иттиҳод мебошанд ва қисми дигаре тарафдори дохилшавии ҷумҳурии мо, кишвари мо ба ин иттиҳод, аз он сабаб ки мумкин аст ки кишвари Русия ба муҳоҷирони мо як сабукиҳо мебахшад ё ки патентро аз байн мебарад. вале ҳаминро фаромӯш кардан дар кор нест, ки ҳамаи коргарон, ҳамаи шахсоне ки дар ҷои кор мекунанд, дар кадом мамлакати дунё бошанд, ҳатман андози он давлатро месупоранд. агар ба таври патент набошад, бо дигар нав, ва инро худи он рӯзҳо муайян мекунанд. дар охир, дар орзуи рӯзҳои нек ба шумо ин наворо ҷамъбаст карда, хоҳиши онро дорам, ки ҷумҳурии мо, кишвари озоди мо ҳамеша озод бошад ва мо муттеи касе набошем. дар охир ба канали Агротех TG обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. бо мо бошед.